الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا من الحمد لله شو بزن من دليف رايونا جيرليغندا من أبو بزكاولا إن شهرنا أوزندا جاي ساين بالارغا روحي سلامتلندرو үзәкләре эшләп килә. Инде менә хәзер үзем монда 10нчы елым китте хезмәт кылуда Аллаһ Тәгалә юлында. Инде менә шушы әлеге мәчетләребездә балалар шушы рухи сәламәтләндерү үзәкләренә килеп, кемдер инде ул төрле үзәктә берничә көн, мәсәлән, үзәк мәчеттә ул 7 көн. Инде менә әлхәмдүлиллаһ хәзер ничә еллардан шушы Бәзәк авылы җирлегенең үзәк мәчетендә инде балалар 10шар көн Аллаһ Тәгаләнең йортында гыйлем алалар, рухи тәрбия алып, инде иншаалла киләчәктә шушы әлеге гыйлем белән кулланып, инде зур шәхес безнең җәмгыятебез өчен файдалы булган шәхес булып тәрбияләнеп үсеп җитерләр дип инде өметләнеп калабыз. Һәм инде менә монда әйтәсе килә шунысын, шушы әлеге балалар, алар мәчетне терелтәләр. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, әгәр дә сез намаз укыган вакытта артыгызда балалар тавышын ишетмәсәгез ди, өммәтнең киләчәге юк дип әйткән. Шул нисбәттән инде менә бу безнең балаларыбыз, ул безнең инде өммәтебезнең, мөселман өммәтенең киләчәге. Һәм менә шушыны өмет итеп инде без үзебездән көчебездән килгәнчә һәрберебез гыйлемебез дәрәҗәсенә карап инде балаларга гыйлем, акыл бирәбез. Инде шушы әлеге сабаклар белән югарыда әйтеп узганымча, инде балалар югалмас дип өмет итәбез шушы әлеге тормыш иткән дәврдә. Аллаһның рәхмәтләре яусын. Та иң авыр хәреф була. Карагыз, внимательно. Алиф. Бетересен беләсез, что ли? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле улдашлар, менә бүген чыгарылыш кичәсенә килгән безнең балаларыбыздан, ил балаларыбыздан, кыз балаларыбыздан әти-әниләре, әби бабалары, якыннары, Аллаһ субханаһу ва тәгалә барлыгына исәнлек, саулыкларыбызны биреп, менә балаларыбызга исәнлек, саулыкларын биреп, менә шушы бүген чыгарылыш кичәсен исән сау булып, инде үткәреп җибәрергә безнең Раббыбыз барыбызга да насыйп итсен. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
فيهم من دول بسم الله الرحمن الرحيم إن آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر شياك والحب بسم الله الرحمن الرحيم. Diplom Hayat Seliman'da üzerinde 2023 yılında 22. yıl günlerinde ona uğurluyken Mingazov Abdülkerim'e Niyaz oturup doldurdular. Bu oturuşa, Niyaz kulu da oturdu. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة إن يومئذ يكون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мен сізні барыңыздың дағын құтлайым. Шушы әліге рухи сәламәтләндіру үзәгендә ғилем алдығыз. Кішкене генә бір адым, қысқа гына вакыт ішінде Аллах Субханаху ва Тааля қарағыз сізге нинди бонуслар атты. Әгәр дәгін ғөмірігізні шулай алып барасыз икән, бүтін тұрмыш юлығызны Аллах белән кісәгізді бүтін өйбірді болашақ. Сау сәлемет боласыз, бәхетлі боласыз. Бұл дүнияда да, ахиретте де. Шуның үшін, мына бұл Аллах Тағаланың йортын ятим итмәгіз, файттығыз, мұнда шабабыз, егетлер, қызлар. Gerek Hazret, bir sürü rahmet. Ey kardeşler bu dünyada günahsız kullar yoktur. Tövbe kılsak bu dünyada Hudanın rahmeti köptür. Mümin bulgan bendelerinin nurlu bulur kalpleri İslam
Seni kadirledin, beleyekşi kadirlerin. Mine bu balalar okugan dualarını biz eli mesela minhe 60 yağına çıktım, 70 kitaba verem. Lekin olar okugan dualarının eli kubbesin biz bilmeyiz. Çünkü bizning kadir hatırlı kalmaydı. Mine şu şunday vakitte öğrengen dualar көңілдә kala. Makufada muntaha yıl munda kilem. Biz suflayız, oynayız. Temli oşatı var. Munda bek rahat. Ben munda dağları öğrendim. Taptım dostlar özüme. Мен мында oşadı. Türlü oyunlar oynadık. Temli oşatı var. Büyük zor rahmet. Balalar bütün tilep jürdüler, öğrengenler. Allah'a şükür şuşunda işlöşe opa abilarga zor rahmetlerini bildiresimiz kiler. Bütün ota onalar, abi babaylar isiminden bik cemli, bik maturutti. Allah'a şükür. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ashabiki ecma'in. Şimdi bizning ikotna davrında bulgan laylarımız bilen bugün tamamlana, bugün çağrılış kişisi Allah subhanahu wa ta'ala indi balalarga, onların etkenlerine, abi babalarına isenli soğuluklarını bilip, indi kilesi yıllarda da isen soğuk bulup, şulay birgeler, kuruşup, dağın şulay indi şuşu, özümüzün indi okuduğu, ruhi selametlendiği üzerine dağın işletege bizler Rabbimiz nasip etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.